Angibingelele kubabukeli beNtuzuma TV. Ngiphinde ngibingelele kwi-South Africa yonke, uChef ongapheki lo. Namhlanje we are also in the kitchen. Masifika ekitchen kwaphekwe ama-chemicals ngale ndlela kwalimala abantu. NginoLloyd la eduze kwami, unodaba lwakhe olunzima okuwukuthi walimala emsebenzini. Walimala nehlo, ulimele njengamanje uhamba isibhedlela ozama ukuthi anyangwe. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila njani? Angibingelele eNtuzuma TV. Igama lami nguLloyd Sibongo Dlamini. But Lloyd, awusithathe nje usibeke nje mfowethu ukuthi before ulimale umsebenzi lo utholile uthola kanjani? Umsebenzi ngawuthola ngekhanseli elaseLamontville, iWard 75 ikhanseli lathi lifuna abantu abawu-13 kulo msebenzi. Sakhona kuleyo nkampani le safike senza ilento le industry yonke into sayiphasa, basiyaqala emsebenzini ke basinika iPPE yonke ephelele, sayifaka iPPE na safike sasebenza emsebenzini langaloqala, sasebenza kahle. Wathi emva kalokho ke sengilimala emsebenzini ke ngalimala kumhla ka-23 ku Friday kuMay. Umfana wangithela ngento ene-chemical ngephutha kwiskip la kuchithwa khona udoti raboli. Bengilimala emva kalokho ngigijime mina ngihambe ngempompini, ngifike empompini ngifake amehlami empompini gezobuso. Ngisuke lapho ngingayitshela ukuthi lento le izobhebhetha lokho inyuka. Emva kalokho ngasuka lapho ku Friday lento iyenzeka ngabo past 2 ku Friday. Sagodwa ngo4 sayemakhaya. Bengifika ekhaya nami ngingana ngitshe mhlawumbe lento into ezosuka. Hayi ke ushayo ulo elinye iveki elinye isonto ngifike ngireport emsebenzini ngoLesibili. Bengireport emsebenzini ngithi ngatheleya kanje into ene-chemical. Bathi emsebenzini mina ke into abazoyenza bazotshela uSafety omunye wase-office beqhamuka wase-office bathi ena ngicela ukushuthola izithombe zami. Bamshuthele izithombe zami bayisendele lo uSafety wase-office. Bebefika lo wase-office ku Friday athi uzothumela imoto ezongisa eSpringfield kudokotela ayongicheck. Bengifika lapha eSpringfield bafike bangicheck lokho ukuthi hayi banginamaphilisi athi udokotela angithenga umuthi wamehlo. Ngikuthenga umuthi wamehlo, bengikuthenga umuthi wamehlo stili awusayihlala masisebenzi. Lento iyakhula. Hayi okay. Mfowethu ngoba ukulokho bakulikise ngakusasa eSpringfield lapho kodokotela. No, bangisa ngelinye isonto ku Friday. So kuwalimala kuyi Friday ngomhla ka-23 ka May. Kwase kuthi kwahamba isonto lonke. So during the week lele eliqalile, okay, uFriday is Saturday. Uzizwa kanjani nanokuthi uyaqhubeka uyasebenza noma kwenzekani? Ngiyaqhubeka ngiyasebenza, bathi angisebenzi ngize emsebenzini ngilimele. Into kanti iyakhula. Ila sebesukumela khona usebethi angihambi ngikudokotela wabo ke lo dokotela lo ongangicheckanga ukuthi nginani, ngimchaza ukuthi ngatheleya kanje. Into ayenza wanginika amaphilisi wathi ngithenga umuthi wamehlo. Umuthi wamehlo ngawuthenga still into iyakhula. Mayisikhulile ikhula benzani ukuthi bakulekelele beside ukuthi nibakise e-pharmacy lo uye kuyona? Into abayenza bona bafike sa e-pharmacy, abuye e-pharmacy bathi angibuyele emsebenzini ngizosebenza. Ngafike ngasebenza futhi ku Friday ngolelo suku le ngilimele, ngasebenza sagodwa sayemakhaya. Ngafike ku Monday ngaphinde ngareport ngathi lento le ikhula ngamandla, nansi i-chemical iyehla la ebusweni bami. Ngasuka lapho mina bathena uzofika uSafety lo sahamba naye saya ko private. Besifika ko private ke ila sebethi ena umntanami uyiphi ukephi nendawo sinisibhedlela. Ngamtshela ngathi ngaye ke lo emshiyeni bathena ibona bazothatha icase yami ukuthi la ngibe right. Bengifike emshiyeni ke la emshiyeni sebethatha isicubu bosi-check lab. Bebesi-check lab bathi i-cancer. Hayi ngithi mina ekhaya ayikho ne-cancer. Bangibuza ngithi ekhaya ayikho ne-cancer. Hayi bathi emshiyeni ke bathi yena sizokwenza ilento ibhodi mali bakucheck yonke into.
jiki ngicheck yonke into bathi inenhliziyo yami right yonke into right ila emshini sebehlula khona esibhedlela emshini sebengisa eKing Edward iKing Edward ila sebengithathe khona iKing Edward yonke into ihamba kahle bangichecka bangicilonga bathi ngilimele emva kalokho eKing Edward bavele bathi ilento ile sizokwenza manje ilento lo iKim bazongijova bangijova ngempela bangifaya i-drip bangijova nangempela umehlungu ubone into ngaphakathi bayikhipha bayishisa iKing Edward iyasebenza kakhulu ihamba phambili iyona futhi namanje nje iKing Edward ngisa-attenda khona iKing Edward esibhedlela uwona unumber 1 ukuthi lihle lami livuleke lize libone lihle lami ngoba lihle selibone. So ikhona i-communication between iKing Edward iPrince Mshiyeni nawe ezoveza ukuthi phela eMshiyeni bathena une-cancer and eKing Edward discover something else. Ukhona i-explanation iyachazwa uMshiyeni ukuthi uyithathaphi lento yokuthi une-cancer? Aya bachazanga ukuthi cancer ngithathaphi abashongo ngithathaphi into ebayisho bathi nje ngine-cancer. Emva kalokho eKing Edward bathi mina ingale imali emsebenzini kodwa nginabo ukufakaza akhona ama-document amaphepha adokotela ngoba ngi-attenda njalo bengesibhedlela ngisengenzela ukuthi na ngifuna ababhale ephepheni nexhivize ne-date ukuthi bengi-attendile esibhedlela nokufakaza yonke into. So manje ngoba uhamba esibhedlela mfowethu ubano onakekela indleko zakho inkampani leyo ubuyisebenzela iyakulekelela ukuthi ukhokheleke indleko noma kunabantu abasemaceleni abakulekelelayo ithini into? Hayi mina inkampani ayenzeli ukuthi inkampani iyafike ngifikile mina ngilethe incwadi dokotela ngathi ngicela bangigcwalisele bangisayinele inkampani yangixosha banqaba bathi yena ngiyabazi ukugcwalisa incwadi dokotela bagoloza banqaba. Emva kalokho bangithethisa bangikhiphe office ngahamba ngafika ngareport ukuthi kanje nakhona futhi inkampani bathi angiresign ngabuza ngiresign yini into abayenza bathi yena vele i-contract siyaphela vele ayisekho vele umsebenzi uyaphela ngathi kanjani. Emva kalokho usafety wase office wangithuka wathi angihambe emva kalokho igama lakhe uCarlos. Emva kalokho office ngihamba ngayikhanga first khaba bathi angiresign into abayenza bafike bakhipha iphepha eliplane bathi angibhala igama lami ne-ID nama-insurance yonke into igama lami Sibongo ID bathi angisayini ngasayina bathi angiresign ngabuza iphi reason ngiresign bangayisho reason bathi umsebenzi usuphelile qhanti abayisho. Emva kalokho mina umuntu ongilekelelayo mina ifamily yami ekhaya nakhona futhi imali ngiboleka imali ebantwini abangaphandle ngifuna imali yokugibela ukuthi ngihamba ngesibhedlela ngiyo-attenda esibhedlela ngoba into ebalekile impilo ngoba kwesinye isikhathi impilo ibalekile ngoba ibucayi ihlo ngoba isadi lami leli lehlo nobuso bami kakungase like ngikwazi nokudla ngikwazi nokusebenza bethi ngijisa ilo ingqondo ngalana bethi ngijisa ilo amahlo ngala ubhlungu lonke leside kubhlungu ngingadli lo iviki kwazi waphela iviki laphoqothi ekhaba ngithengela amaphilisi ezinhlungu ukuthi lento iyehle ubhlungu lobo ukuba cause nasemzimbeni ngase ngizacile emzimbeni nakhona into yangiphatha ukuthi ngizace bathi emsebenzini asikho permanent sama local samatoko kanjani ngoba phela safika nabantu nekhansela esikhansela na umsebenzi nabantu bami abazosebenza emsebenzini wena nakhona futhi uAtomic wawuqashe uLenses kaLenses kukhona chemical izingozi chemical basitshela ukuthi la kuyingozi kanje basichazela abakhona ukuthi is dangerous. Emva ngalokho bangathatha serious elona emsebenzini ukuthi ngilimele into ekhona lento le ukuthi iserious ngempela ngoba usafety wami lo wase office into ayisho nje wathi asikho permanent wasamatoho engidelele. Emva kalokho wangithuka wangixosha kanjalo office. Alright ngizwe ukuthi uthena eqaleni umsebenzi wawuthola ngekhansela. Yes so ulibikele ngalolu daba ukuthi okay sewulimele mawungabe ulibekelile iziphi inyathelo ikhansela la ithatha ukuthi likuhlangabeze ukuthi uthole unxaphezeleka mhlambe? Hayi ilo ikhansela ngafika mina lapha eoffice ngafika ngareport ngatshela abantu abakhona abasiza ikhansela ngathi ngicela nje ukhansela ukuthi yena ngidinga ukumbona ngilimele emsebenzi kanjani nje ngifuna hambe ongikhulumele emsebenzini. Ngibatshele ke bathi yena ukhansela uzofika emsebenzini angafiki ukhansela livele iphele inyanga
jiki ngelanga sizihambela siphuma emsebenzini vele silibona ikhanseli into ayisho kumina lavele lathi sorry azange lenze lutho lavele lathi sorry into ayisho ikhanseli nakhona ikhansela elethu alenzi nakahle ngoba umuntu belimele emsebenzini uyena afuneke ahambe aye khona eze ukuthi ngoba njengomsebenzi wethu ngoba elimele simkhokhela kanjani mina ngokwami mina ngicela ijustice ngoba mina ngalimala kabuhlungu ngibuzula ubuhlungu kwechemical ngaphakathi ngokomthetho mfethu uke wazama ukuthi mhlawumbe ubhekane nale company uthe yini kama atomic uke wazama mhlawumbe okukhona bakulekelelile ukuthi mhlawumbe kuluyiswane nalolu daba ngokomthetho ukuthi uthole justice uthole ukuthi icompany ikhokhele isinxephezelo azange benze lutho bavele bathula nje azange benze lutho akho siqhephezele ibona nje bayithulela ngaze ngahamba mina ngaposta ku Facebook ngathi ngicela usizo ngoba sengithola ilo Intuzuma TV ku TikTok iyona ke manje ilona ke iTV Intuzuma isingisiza ke base ngoba ngithola yona kumabona kuthi. Okay, asilinde kancane umsindo lo sokuyisenza. Mfowethu njengamanje sibiza uZulu sithi hlangana Zulu. An injury to one of us is an injury to all of us. Ubhuti uselibekile udaba lakhe ukuthi ebesebenza kwa-Atomic icompany edila nama-chemicals based Cape eSpringfield. So ulimele njengoba nimbona nani and uhamba isibhedlela uzama ukuthi ahlengene. So ngoba ngithi hlangana Zulu umfowethu uyasikhalela la kuthina si South Africa simsize alwe lempi kugcina uAtomic ekhonile ukuthi amnxephezelele kulokhu kulimala abhekene nakho. Mazulu bengicela ukuthi ningisize kakhulu ngisizakale ngoba umuntu omnyama ngeke acindezelwe umuntu ongasiyona umZulu kahle lana ngoba ngenza le video loba ngicela usizo bengicela ukuthi ningenelele eminyangweni ngoba akukho la ngangakhona ngoba nakaLabor ngile bangichithile bangichitha bengicela nani mazu nihambe nami enyathelweni ngingabonga kakhulu benihamba nami ningisukumele ngoba ngifuna ukulungiswa ngokulimala kwami ehlweni. Alright. Babukeli beNtuzuma TV usekhulumile uBhuti Lloyd wayekhalela kuthina sonke ukuthi simlekelele alwe lempi. What I've realized about South Africans ukuthi makukhona udaba nje olubhlungu olwenzeke komunye wethu iSouth Africa yasukuma ime ngenyawo. So njengamanje siyanqenqa ukuthi anisondele kuLloyd athole usizo athole justice ngokuthi walimala. So njengamanje uBhuti Lloyd usahamba sona isibhedlela and kunama developments amancane awuchazele nje ababukele emakhaya ukuthi sekunjani manje ngoba uhamba isibhedlela. Ikinga edwade esibhedlela ngoba ngihamba isibhedlela ikinga edwade iyo number phambili iyo number kakhulu ilihlo lami nje kunje ikinga edwade seliyabona ilihlo lami seli right nakhona sengilinda ukuthi ngomhla ka 10 February ngiyokwenza iscan sehlo ukuthi na sengakwazi ukukhululeka njengabantu bonke ngibone kahle ngihambe ngikhululekile emgaqweni ngoba bengihamba emgaqweni bangibuza abantu ukuthi ngishobani bathi ngine cancer kodwa ngibe nganayo cancer kodwa okuhambela phambili ikinga edwade ukhona umehluko ilihlo lami seli right seliyabona ngiyabonga kakhulu ngekinga edwade iyasebenza babukeli. Siyabonga kakhulu nakubahlengikazi baseKing Edward ukuthi bayisukumele lolu daba do esephuma kwesinye isibhedlela ba detect something else. So iKing Edward yasukuma yabhekana ngqo nale ndaba njengamanje mfowethu useyabona and sekuselwe kancane. So ngoba uhamba mfowethu usugqokele liphe lento abayangimboze ngayo ebusweni noma unokuyikhumula uhambe nje beside ukuthi uyigqokile.
Esibhedlela banginika into ezokushintsha ukuthi ngifike ngishintshe mhlawumbe u2 days ngidlulisa u2 days bese ngiyayishintsha. Esibhedlela abafuni ukuthi ngidedele, kufuneke ngifike ngiyimbozile ngikhona ingeke ingene ama-germs udoti ngaphakathi. Ngiyayimboza nje bengizoya esibhedlela. Okay, so let's say kunomuntu osekhaya njengamanje ofisa ukufaka usizo, engenza njani ukuxhumana noButi Lloyd Mathupha? Ngiyatholakala ey'nambeni zami, ngiya-WhatsApp, ngiyafoneleka kule namba le ngizoyisho. Ithi inamba yami ithi 068 572 9083, 068 572 9083. Ngiyatholakala nje ku-WhatsApp, ngiyatholakala ecingweni kule namba. Ngiyabonga kakhulu ningisize maZulu. Siyabonga kakhulu, seyishilo kuButi Lloyd, nathi siyayithumela manje lento emoyeni iyafinyelela lapho kuwena, ayifinyelele nasenhlizweni yakho. Sime sonke siwum-Afrika, sime sonke siwuZulu, sime sonke siyi-South Africa. Udaba lika Lloyd asiliphakamele sonke siyi-South Africa. And what I've realized bafowethu, njengoba ngike ngasho ukuthi abantu base-South Africa banobubele, banozwelo. So ngiyakholwa ukuthi la ifinyelela khona le video izogcina ifinyelele kubantu abangaba namasu ney'ndlela zokuthi futhi sikukhona ukuthi sifinyelele kule company izame ukuthi anxaphezeleleke uLloyd. Babukeli beNtuzuma TV, siyabonga kakhulu for your time. Sithi thina Ntuzuma TV, we inspire. Until we meet next time. Siyacela lapho if you bona le video ukuthi upress like, upress usubscribe on our YouTube channel, bese uphinde uyayishare ukuze ifinyelele nakwabanye abantu. Siyabonga kakhulu.